Duce mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko amakuru agezweho aravuga yuko twirwanaho yazamuye mu ntera General Makanika wishwe na FRDC, ubuyobozi bw'umutwe wa twirwaneho ugamije kurengera abanyamulenge batotezwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwazamuye mu ntera Michel Rukunda Makanika wahoze ari umuyobozi w'igisirikare cy'uriya mutwe wa twirwaneho. Mu kwezi gushize nibwo Makanika yazamuye mu ntera agirwa Lieutenant General ndetse na ofisiye w'ikirenga wa twirwaneho nk'uko bigaragara mu itangazo Fred Kaniki uyobora ishami rya politiki muri uriya mutwe yasohoye ku itariki ya 10/25. Icyemezo yafashe nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya FRP twirwaneho ndetse no guhabwa umugisha n'inama nkuru ya gisirikare yawo. Uyu mutwe usobanura ko wafashe icyemezo cyo kuzamura mu ntera Makanika kubera agaciro k'uburyo yakundaga igihugu, umurava yagaragaje ndetse n'uruhare rwe mu kurwanya akarengane, itotezwa ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse no mu rwego rwo gushima igitambo cy'ikirenga yatanze mu nyungu z'amahoro, uburinganire, icyubahiro kuri bose ndetse n'uruhare rwe mu mibereho y'abaturage. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Makanika yishwe aguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa abanyamulenge n'abandi basa nabo, imaze imyaka 7 yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa na leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ari nabo bagabye igitero cya drone iturutse i Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho. Colonel Makanika wahoze ari umuyobozi wungirije w'ingabo za FARDC mu gace ka Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ashinzwe ibikorwa n'iperereza yishwe arashwe na drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Akiriho yigeze gutangaza ko yavuye mu gisirikare cya Kongo nyuma yo kubona ntacyo gikora ngo kirengere abaturage bo mu bwoko bwe bw'abanyamulenge bumaze imyaka myinshi cyane bugirirwa nabi n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse bikavugwa ko na bamwe mu basirikare ba Kongo babigiramo uruhare, icyo gihe akaba yarigeze kubitangaza. Tugiri kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko witwa Bintou Keita agiye kuva ku buyobozi bwa MONUSCO. Umunya-Guinea Conakry Bintou Keita agiye kuva ku nshingano zo kuyobora ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Uyu mugore ayobora buriya butumwa kuva muri Mutarama 21 ubwo yasimburaga kuri izo nshingano uwitwa Leila Zerugi. Mu busanzwe manda ya Keita nk'umukuru wa MONUSCO yagombaga kurangira muri Gashyantare 26, gusa Jeune Afrique iravuga ko ifite amakuru y'uko uyu mudiplomate kazi agomba kuva mu nshingano ze mbere y'uko uyu mwaka urangira. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko inzira yo gushaka umusimbura we yatangiye kwihutishwa mu ibanga rikomeye bijyanye no kuba mu kwezi gutaha kukuboza Loni ishobora kuganira kuri gahunda yo kongerera igihe ubutumwa bwa MONUSCO muri Kongo Kinshasa. Kuri ubu mazina yamaze kuganirwaho i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byumweru bishize agomba kuvamo uzasimbura Bintou Keita, harimo umunyamerika David Gressler. Uyu mugabo asanzwe azi neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO, dore ko yabaye umuyobozi wungirije wa WA buriya butumwa mu gihe cy'imyaka igera kuri 6 kuva muri 2015 kugeza 21. Nyuma yaho yagizwe umukozi wa Loni ushinzwe ibikorwa byayo muri Yemen. Undi uvugwa ni James Swan, nawe umunyamerika, uyu mudiplomate w'imyaka 62 y'amavuko, muri iki gihe ni intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Somalia, gusa anazwiho kuba rero yarabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri RDC kuva 2013 kugeza 2016. Uwa gatatu ni umunyasenegal witwa Cheikh Tidiane Gadio. Uyu mudiplomate we yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Senegal mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Abdoulaye Wade kuva muri 2000 kugeza 2009. Yanabaye perezida w'ishami ry'ubushakashatsi bw'ikigo Pan African Institute of Strategy, ndetse muri 2020 yagizwe intumwa yihariye y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF mu gihugu cya Mali. Gadio yabwiye Jeune Afrique ko yashimishwa no kugira amahirwe yo kuyobora MONUSCO muri Kongo. Makuru avuga ko hari n'abandi bantu bakiri kwigwaho, ndetse ibiganiro bya mbere byabaye mu cyumweru gishize byitezwe ko guhitamo uzasimbura Bintou Keita bishobora gukorwa muri uku kwezi k'Ugushyingo. MONUSCO igiye gutakaza uwari umuyobozi wayo mu gihe ubutumwa buri mu bihe bigoye, nyuma y'uko bumaze igihe bwaragizweho ingaruka no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabanyije amafaranga zageneraga Loni, byagize ingaruka ku mafaranga agenerwa ibikorwa byo kugarura amahoro by'uriya mutwe. Ibi bibaye kandi mu gihe mu ntangiriro z'ukwezi gushize ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko hashobora kuba igabanywa rya 25% y'ingabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro ku isi hose.
kugeza ubu ntiharamenyekana uko MONUSCO izabyitwaramo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru reka mbabwire ko umusirikare umaze imyaka 78 muri FARDC yijejwe ishimwe rikomeye Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Muadiamvita yijeje umudari w'ishimwe umusirikare wo mu ngabo za kiriya gihugu umaze imyaka 78 mu gisirikare. Kuri uyu wa kane tariki ya 6 Ugushyingo nibwo Minisitiri witwa Muadiamvita yakiye Premier Sergent Major Ruhembwe Arfan bagirana ibiganiro. Uyu mukambwe w'imyaka 102 iyo mavuko kuri ubu umaze imyaka 78 mu gisirikare kuri ubu aracyari mu kazi dore ko akorera muri Kisangani. Minisiteri y'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko Minisitiri wa Maître Guy Kabombo Muadiamvita ubwo barimo baganira yamusezeranyije ko mu minsi iri imbere azamwambika umudari w'ishimwe mu rwego rwo kumushimira kuba yarabereye igihugu indahemuka. Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari muri Kisangani aho yasuye ingabo zitegura kurwana M23 mu gihe yaba isatiriye uyu mujyi umaze igihe wifashishwa mu kugaba ibitero byo mu kirere muri ziriya nyeshyamba za M23. Aya makuru reka nyasoreze muri Sudani. Muri Sudani babwire ko abagereza kuri 40 biciwe mu muhango wo gushingura nk'uko amakuru abivuga. Byibuze abantu 40 baguye mu gitero cyagabwe mu muhango wo gushingura muri El Obeid, umujyi ukomeye cyane mu karere ka Kordofan muri Sudani rwagati. Umaranirwa rero n'ingabo za Rapid Support Forces RCF n'ingabo za Sudani. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA byatangaje icyo gitero kwa gatatu ariko ntibivuga neza igihe icyo gitero cyabereye cyangwa se abakigabye nk'uko bitangazwa na Sudan Tribune ndetse n'ibindi bitangazamakuru byo muri Sudani. RCF yagabye igitero cya drone kibasiye umuhango wo gushingura muri El Obeid kwa mbere. Ibiro by'umuryango w'abibumbye byagize biti amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko byibuze abasivili 40 bishwe abandi benshi cyane bagakomereka ejo mu gitero cyagabwe mu muhango wo gushingura muri El Obeid, umurwa mukuru wa leta ya Kordofan y'amajyaruguru. Iki gitero cyabaye mu gihe amakimbirane yiyongera muri Sudan nyuma y'uko Rapid Support Forces yigaruriye El Fasher, umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'amajyaruguru ku itariki 26 Ukwakira nyuma y'umwaka wose iwugose. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange munsi mwiza, hanyuma kandi mushobora gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Mukomeza kureba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru ajye ahita abagera ako kanya. Mukomeze rero mugire ibihe